kaçtıratılar iyi ayakta egetirleri ıdık mane öyle canlıdır. Bu harmanın tükenlik olanlar hattaptan karabiletten inen doldan turba ulu sosyal-ekonomik saygıdıgar ayrıca karıştırdıgar oyun baharlı udarı tüyünleri günüsteri biledir canınca mutun belirtir görülen tükenge muhundudur. Kinleri atların attır, boçottur belirtir kemik ünle gündü doğuttur. Bu yıl sayın bütün sakasının übdülen ayrıca ulakan korumyıla kem hasta. Bu yedenge ayılda hasta olan ülehittere, ulusları soğuk ştab söpte buharını ılınan Oğukka kuttalı neyle kalamarca harakatları torunlarga ulakan töhü, küyüs boldukların ürdüktük sığınalıdır. Maktablık biletin ürdükü nagradaları tutlarını sağılıdır. Gündü doğutları. Eğatlarıge tıl verirler, üyehe bir yoluğa müspane oluyor bağlıgar Vladimir Semyonovich Paskachinga. Gündü, üyeler Büyüğü uyuyor kaysıdın üretleri günden manna var musul canavarların avdilibin barda uyuda aktarlar bu oğlut kılak kuvvetlerin kurduk ulu ondan uyuğa rağmen karısı görür işte bu buraya tarafından işte böyle avdilibin ben ürün liskalarının hava olman uyu baharın bugün bekleyen bilir gibi, onu böyle ulakan güçte vardır. İşte kahanları bana üye bir duvarına vardı bunlar, ve koy bahar oldular. Altın eline bunun kuturda bu güçte halta oldular, morutu badar oldular da eylem bulur. İşte bu yıl bu tipeskülerin neler bütçemizin kurduklarını bulalım, hep tükenler bağlardı. Waktu korok cocok juga, koraka juga, pengusaha kota dulu juga, manga sekadar juga, bisa jaga capai waktu cukup jas bisa capai bisa kata kalten itu kopot, makanya waktu orang tua kena merawat orang kah bisa sekadar, onda sindik biwe baharan dari tanah, pernah jasa sekolah ada bu handırmanların kehentoranlar uyumda taksa öğrenler oldular. Bu izbara men olan toğlarda yen gelecek umarım ormanlıktan baktır tekniğe gören doğruga üllerdilerin orağullarda bilibitten onusakın enerjaz tekniğe bıraktı uttara ondan çare ondan oper ştab начальника Николай Семенович Мергüşke anüleste yani tokerde bana da baharga doğru üretim resurstan alır, resursunu bitirir eder. Şimdi onun bu arada yaparızdan çocuklardan tarafından toplar bir resursunu ürettirir, sonra bir şey olur. Toplar bana kalayan profesyonellik, yayan, bar kıyımında kırılgan millet, ruhan iyilerine harbatırız. Onun için umaybut, o yüreğin kaydak cahilların yiyin, kendine dokuz yapız diyen ederim ama yine kola başkalar açıdan gelirler olur, toplar muara olur diyen bana dedi. Ben bunu da manalarına girerken işte ulan deliyor bana. Приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия от 16 сентября 2021 года за номером 504К за вклад в реализацию государственной экологической политики, заслуги в области лесной промышленности, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников леса награждается нагрудным знаком за отличие в тушении лесных пожаров Михалев Семен Анатольевич, первый заместитель главы администрации муниципального района Верхневилюйский район. Министр Сахалин Миланович Афанасьев.
Иванович, индивидуальный предприниматель Верхневилюйского района. Нагрудным знаком «Отличник лесного хозяйства Республики Саха-Якутия» награждается Тимофеев Павел Викторович, руководитель лесничества государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия, Верхневилюйское лесничество. Нагрудным знаком «Отличник лесного хозяйства Республики Саха-Якутия» награждается Захаров Алексей Владимирович, директор филиала начальника ЛПС Верхневилюйского филиала Государственного автономного учреждения Республики Саха-Якутия «Якут Лесресурс». Нагрудным знаком за вклад в развитие лесного хозяйства Республики Саха-Якутия и почетной грамотой министра экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия награждается Егоров Мичель Владимирович, исполняющий обязанности заместителя лесничего государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Верхневилюйское лесничество. Нагрудным знаком за вклад в развитие лесного хозяйства Республики Саха-Якутия и благодарственным письмом министра экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия награждается Алексеев Прокопий Юрьевич, инженер по лесопользованию первой категории Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Верхневилюйское лесничество. Күнді доғыттар үдігін ағыраданы тұппыд ұдықманы жаммытын, онна үлі нетеледі сағаламытынан ұлпағай ұрындың бәләқ. Мұны Борис Васильев.
labalarım. Kaptır boğamın min ıllımın, ıldırırım bünkine xanımın. Aktar boğamın min sanımın, umdu babım tarabı talasbın. Seni gidip gedimin, çok gülerim bilerim. Duydular öğrendiyen bir, onlar kızılların isterim. Kaptır boğamın min ıllımın, ıldırırım bünkine xanımın. Aktar boğamın insanımın, umdu babın tarabı talasbın. Akıllarım kuruluydular, sürekten duhalarım var. Dörtleme kurgalara, sılbüdü de hemen sandara. Kaptır boğamın min ıllımın, ıldırırım bünkine xanımın. Aktar boğamın min sanımın, umdu babın tarabı talasbın. Kaptır boğamın min ıllımın, ıldırırım bünkine xanımın. Aktar boğamın min sanımın, umdu babın tarabı talasbın. Kaptır boğamın min ıllımın, ıldırırım bünkine xanımın. Aktar boğamın min sanımın, umdu babın tarabı talasbın. Борис Васильев. Күнді доғыттар. Саха республикатын экологияға айылғаны туғаныға уана ойыр қағайыстылатын министерстватын нағырадылағыны түбіктеуі. Түбіктер ұлағы күтіе түбіктер болын. Сатсыны күнге әрелгет олардың. Чепчікіде соғы ұлағытыға жұлуыру модын сананы бөға тұруы жия кергенліктер ил әйні жолы бағарады.